Yefua near the Nichimu Santimanta Munko Shabia see or him my and Potamunipa Minu in the Tinanano Mon said, who I don't think I see a copium, a correct said the Noma Isicoya. Aha, any bia, a quensiano esie. Natural no aquaque cementa, niti ewa quemu. Enimu ye. Ana ne tono sono. Afama babe piemu ewa hasei. Inti trotro driver no edimrika tenten de free esure hasei eba. Wo du hasei no. Nese car no abia kwanu dada. Cement car no. Ene se wo di ko wuru ase e kofa sa awe hosemi eba ye. Acting Medical Director ewa Ankase Methodist Hospital, Dr. Reginald Nkansa, any Adum Kasiye Ejutwen Enkombo. Victims say the omobaye no. Now me maku edu 9 and 14. Emunsia eye emma. Metimi aka say nipa mienu na ewu. Driver na twi saka na de. Yede ne ba ye hwe na wawu. Na ni otosimi no wu ye no no pa ya wu no oye staff oye nurse ni awapon nko oba night duty na obehia san kwanhia we oye adwuma wo emergency ha ye ne ko konfanochi ahomna chia na yenya entie se wawu emra adom kase kodu ayaresabia ho no na wo mo obusuafo aprepre ne bi ewo ho owura kwabna poku ene Adams Ibrahim ene adom kase etwetwe enkomo. The condition there senior anya easy. Nina free ni hase no be si fom ni nyina we abumi no na ne mama so sei no so esa apam ho no eno e fon adwuma around 6 o'clock na otena ka na so metina ka memeti ahwa be one hour time frame say wanya accident because nye easy e say no mo say fa ni nko G ya buy say ni 3 day na asel 4 day according to doctors so mo say je say nyame bom enti yere na to ambulance mo de ko emergency amanfo ni bi ede to dwa say enam kwamukafo a ewo kwan no sunti wo hyankani bi adu kwan no so ode amerika tente ene fa so eno nenam so bi ema wre hosem wei ebaaye this year kan me bra no mo de ne ko no ena mo de ni ko gi no ka we ya di balance in 2 days eno ya din samoni we amotimi abeyi ka na eno ya ade onya ahaka oye ka hoho yenya begu mampontin ya ka ase ne bono nsia obi apon enti obedu mampon ye begu mampontin sa no se yesre ka hoho na ode yeba enti wo ba no so wate se an Robert ha anka ase ne adwetia ne mpobi omo haye anu ntina omo ye touch say document ne ye touch say but onim sa an Robert enti wo twa fo omo so ene ma asa de no ekobaaye. Dr. Reginald Nkansa echirema omo adwuma ni ba kwa wafiri mu no e de awerho ana agya omo nenso omo eye adwuma de yegusu aye ye mpanyufo ne o makasa acheche omre a nanso edin nana awuku denchembo amana eboni